Hello guys, tunakuja tena na msanii wetu Danger Classic. Ndio ambayo tuko naye hapa. Kuna maswali kidogo ambayo tunataka naye tumuulize kuhusu kazi yake ya ambayo anayofanya. Sasa Danger Classic ni sawa? Sawa. Sawa kabisa. Niko sawa. Unakaza? Ndio. So kuna maswali kidogo ambayo nilikuwa nataka nikuulize kuhusu kazi yako ambayo unatumika, kwa sababu kuna watu wengine ambayo hawakujui ni kazi gani ambayo unatumika. Danger Classic ni artiste musicien et puis compositeur. Unaishi hapa? Ndio. Mimi niko artiste musicien parce que benga jamani sikia ko production haina vyangu vile. Fanzaka toujours accessoire, mais Danger Classic ni artiste musicien compositeur. Ni artiste musicien compositeur wa mpei gani ama fasi gani? Ni wa Congo, précisément Moba. Sasa ushatoa nyimbo gapi depuis uanze carrière yako? Nisha yenye iko publié ni chanson mbili tu. Ndio. Donc kukusema depuis uanze tu carrière yako ni muziki ngapi ambayo ushaimba à part yenye ushapublié? Yote total. Niko na 15 chansons. 15. Ndio. Mais kuko mbili ambayo ndio ishakuwa publié. Okay. Sasa tulisikia kama kuna konte yako ambayo ulikuwa uko nayo, konte ya zamani. Ndio. Mais hivi tena kuko konte nyingine mpya. Sasa ni kitu gani kilifanizisha ile konte muziki yako usiposte kwa ile konte yako ile ya zamani? Mimi nilipatwaka na kashida fulani jo banibaka telefoni. Mimi kama mwanafunzi ninachaka telefoni yangu kwa studio. Mimi nikaenda kwa studio, mko narudi nakuta telefoni hakuna, bakaiba na bakafika bakaenda kupostea vitu vyenye haviwezekani. Bwana YouTube akafunga channel yangu. Sasa nilifika mo discussion nikaanza kuverifie, bakaseke kwa vitu vyenye balipostea benye abi usikani na YouTube, kwa hiyo bakafunga. Bakafunga. Ndio. Kisha ndio kafika ukafungula nyingine. Juu ni tafuta kama ujuzi yangu kufungula wapi bikashinda, ndio nika-create konti nyingine. Sasa kuhusu konti yako hii ya mpya. Ndio. Inaweza mimi binyangalime na pasha nikuulize tu, hii konti ya mpya eske iko monetize ou bien hayakuwa bado monetize? Hii konti ya mpya iko monetize. Ndio. Sawa. Kuhusu washabiki wako wakati unapotoa muziki wako, ndio unaonaka bana kwao unapokelea wakati unaposte muziki wako ama unaposte kama kuna muziki fulani ambao utatoka, bana kwao unapokelea kuhusu ma commentaire, kuhusu ma j'aime, kuhusu watu kuangalia muziki wako? Bana wanapokelea bien sana, nikiposte kitu makifuatiliaka ma j'aime mingi, ma commentaire, ndio vile tu banifuatiliaka tu bien. Sipokuwa tu kipindi cha nyuma hiki ndio nilikuwa sina telefone. Kwa hiyo nikafasa kuzembea hapo, mimi nishapata telefone, nishaanza muziki kama kawaida parce que artiste musicien nika telefone. So nilikuwa nataka niulizie kuhusu manager. Uko na manager ou bien au? Bon, mimi niko na management. Mimi management yangu bado kwanza tu ni soutenir tu vya bien makepe kwa sababu hapa kudokoa. Niko na management, nisise sina. Niko na management. Bwana Kiuma Pierre ndiye mko nisoutenir mimi. Hata chanson mpya amesikia natoka la grâce à monsieur Kiuma Pierre. Sasa tunafika mwisho wa kipindi chetu. Sasa ni neno gani ambayo utaambia watu? Mimi kienda ngatu kwa bafana ni baziji tu kunisupport. Baziji tu kutufuatilia, tukiposte kitu baba nakifuatilia. Sasa merci.